ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назарин саломатиё хубай духтарако, боз ҳам мағозаи Зумрад омадагие. Медонен чи ҳам хаборои фасон овардагия, бовар кунен иша хушру ҳамаш эксклюзив, необычный, ҳар ҷода нест. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8 дарвоза духтаро, подвалш на байни 7-8 меша подвалш назди лестница даян. Ина мағозаи Зумрад. ҳозир дохил мегардем, аз дохил ма шумода нишон метим. ҳамроҳи фаришта пурра абзор карда нишон метем. Ассалом. Алейкум салом. Салом алейкум подписчико. Борои нав омадагия дар магазини Зумрад беҳтарин варианто тобистона ин нархҳои скидка чун ҳар вақта. Ира бинен духтарова, қафасонанино, ҳам қахушру борошон бовар кунен. Ина нигоҳ кунен кирта двойка чизе ки дар корайтона дар мағозаи Зумрад метавонен ки омада тамошо карда, интихоб карда харидорӣ кунен. Ҳамаш коллекцияи нави тобистона. Мана ҳамаи чӣ омадагия ёхи духтаро. дер боз буд ки мо абзор кардагӣ набудем, бисёр дархост кардем. Ина мо барои шумо ҳам новинка овардем, ҳам аксия беҳтарин. Марама духтарако биёен. Суроғара ма фаҳмондум то на духтарако пурра. Марамат агар ки суроғара нафаҳмиден, рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Нависен, доставка низ доранд. Касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен, доставкатон мекунанд. Ира бинен френчои хушрӯ доранд, арӯсакоям мепурсанд. Ҳастай диден. Хулас ҳамаи модело. Бораи зимнирам дорем, летнирам дорем. Шумо медонем бораи мо якум дастай бисёр мода келинчакода мехаранд арӯсакода. Марҳамат чорни буркорам ҳаст духтаро, чизе ки дар кор шуд нависонем. Ина марамат чорни бурко оригиналош ҳастай. духтарако бисёри бад хоҳиш карден ки аз мағозаи Зумрад новинкора нишон тиҳен. Ира бинен охи духтаро, коллекцияи навшон омада я намуд фасонаи платиёшон. Ира бинен иша хушру нархҳои беҳтарин, ҳамаш кори дастӣ рафтагиай. духтаракое ки платя мехостен, ҳатман мағозаи Зумрад биёен. Ира бинен вариантоша чӣ бисёрай. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8 дарвозара, подвалш назди лестница да мағозаи Зумрад биёен духтаро. Нархш 750 сомонай. дер боз буд мо навор надоштем. ба хоҳиши подписчико дархост кардан 550 сомон аксия. Ва диден духтарако чӣ хенас. Аксия эълон кунед дар магазини Зумрад шоп. мо борои новинкара барои шумо 550 сомон кардем. 550 сомон платьёи фасон 550 сомони. Танада бинен чӣ хушрӯ меиста. Марҳамат расветкошам хушрӯвай. Инаи дигар вариантая фасоношам хушрӯвай. Ира бинен духтаро иқа хушрӯчане. Ҳамаш корои дастӣ дорам. Иё размерошон чӣ хелай? Размерошон ино размерои 44 сар мешаванд то размерои 54. Дидена духтарако ай 44 то 54 размер ҳастай. Ина каседа платьёи фасон дар корай ҳатман мағозаи Зумрад биёен. Омадан наметонен, нависен, пад доставкатон мекунанд. духтаро нигоҳ кунен, шифонои оригиналай, салқинай, сабукай ҳамаш подклад дора. маҳкамаки хушрӯ каседа дар корай биёен, пушен, бинен, харидорӣ кунен духтаро. бовар кунен нархи беҳтарин додестиантона. успет кунен ки тамом нашава. бори новинкаи духтаро ҳозира шуда ҳам размеру ҳам расветка ҳама намудуш аст. ира бинен охи чихе сабукакай чихе хушрӯчаи духтаро. марамат муроҷиат кунен. ира бинен охи духтарако бовар кунен киртаи инам хе эксклюзив киртае ки ҳеҷ ке надошта бошам, хеле кофтеста бошен. мағозаи Зумрад биёен, я намуд новинкаҳо овардиян. иша хушрӯ медонен чанд сум акция рафтеста киртои 800 сомона чанд сум шид. Инам 550 сомон. Иношам 550 сомон. Ба хубиш медонен дар чиай? Размерои большимеркаям дора. Ира бинен киртара фасониша духтаро. Мана марҳамат. Успет кунен бисёри бад надорем. Ира бинен кори дасти рафтагиай. Шифонош натуралка.
баъд ино дар тана беҳад хушрӯ мекунанд. хоҳен римен кати мепӯшанд, хоҳен бери мишок оригинал духтаракои хушрӯ. марҳамат, мағозаи Зумрад биёен. Мана варианти беҳад хушрӯ. размеро то 54 ҳаст, лекин 54-ш балшмеркай 58 пуш дадаже мешава. Мана марҳамат духтарако платьёи фасон дар кор боша, мағозаи Зумрад биёен. омадан наметонен, нависен, доставкатон мекунанд. Мана ҳамаш сангош Сваровский оригинал стиркада ҳичи намешава. ҳама ино ира дидена духтаро чихе хушрӯ. ирам харобакода мешава. И акои бузбалада свободна мешава. размеро ҳамаш туғри мегирад. дидена духтарако модели тигра не расцветкаша модни расцветка ҳаст. касоне ки хоҳиш дошта боша ранги тату ёша хеле мебанда. хоҳен инари мишок кати мепӯшен. хоҳен бери мен. маламеркаш тамошобинони азиз, мағозаи Зумрад дар бозори Корвонай, тарафи Тиллобозор, 8-ум дарвозара подвалш. мағозаи Зумрад плакатчон ҳастай, ба осонӣ пайдошон мекунен. омада наметонен, нависен, доставкатон мекунанд. мана марҳамат, доставка низ доранд. ана моделу мана модел духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен. дар мағозаи Зумрад ана михел куртои фасон омадагай. бовар кунен платьёшонда гап нест, ҳамаш новинкая. иша ишда хушрӯа, иша ишда хушрӯ моделакои беҳад фасон. ина чӣ намуд платья дар кораитона коллекцияи навшон омадагай. успед кунен ки тамом нашава духтарако. марҳамат, баъд медонен чӣ барои подписчико ҳози акция рафтестай. ҳар он чизе ки дидестен ку платьё ино чанд сумӣ будан, чанд сум шудан? ино 650 сомон будан, ҳозир 450 сомон шудан. мошалло, беҳтарин. тамошобинони азиз, 650 сомона платьяра барои шумо 450 сомон дар мағозаи Зумрад пешниҳод мекунанд. нигоҳ кунед духтарако, кори дастӣ рафтагай, платьёи необычни фасони хушрӯ. марҳамат, кадомеша мегирен? и қаматирали хушрӯ айра бинен. сабук фасон аҷоиб. 450 сомон. бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 7-ум ва 8-ум дарвоза мешава. подвал духтаро, мағозаи Зумрад назди лесница даянд. ба осонӣ пайдошон мекунен. баъд медонен тамошобино. иҷада чӣ хеле гуфтум ози акция рафтестай. ҳатман будроен страничкаи худшонам хабар гирен. акция бисёр доранд. мана нигоҳ кунен да. инамино ҳамаш бори навай. дидена платьёшон чӣ хел фасонай. аҷоибот, иша ишда фасон, иша ишда фасон. ҳозир акция дар тамоми намуди либосҳои новинкашон пешниҳод шудагиай. хуш хабар духтаракои хушрӯ, платьяра фасониша диден. акция рафтестай ана михе платьёи 450 сомона дар мағозаи Зумрад. медонен чанд сум шид? 250 сомон. шок дидена платьяра фасониша. духтаро аҷоибот фасонака нигоҳ кунен. охи акция рафтестай нархш боша ҳамагӣ 250 сомон шидагай. ҳозир ман шумо да дигар цветошам нишон метам. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. нигоҳ кунен чӣ хел цветкош хушрӯвай. мана марҳамат, иҷада кори дастӣ рафтагиай. диден ҳамаш кори дастӣ рафтагиай. расветкош беҳад фасонаки хушрӯвакай. ина марҳамат 250 сомон дар мағозаи Зумрад. тамошо бино, ина бо расветка. расветкара фасониша диден. сиёҳи хушрӯ. материалош сабукакай, ранги паплин сабукакай. дар тобистон ба ҳазур мепӯшен духтаро. варианти беҳтарин. қай цветаш хушрӯвай. ина тӯйпӯшаки фасон, ягонҷораваки фасон дар мағозаи Зумрад. и чанд плай? стилшам ҳастай. и 300 сомон. ана и моделиш 300 сомон. и комбинированияй. дидана? бархат кати комбинированияй беҳад фасон. танҳо барои подписчикои Зумрад шоп придочинки. марҳамат духтаракои хушрӯ биёен. бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 7-ум ва 8-ум дарвозара подвалш. ина дидена? марҳамат, подвали 8-ум дарвоза мағозаи Зумрад духтаро. ана михе платьяи фасон ҳамагӣ 250 сомон. диден қадш чӣ хел дароза баршам кушода. ина духтаро рангои мехостагӣ кленто. ина размеро духтаро ҳамаш дуруст мегира. расветкаи хадавой, расветкаи фасон ҳастай. дидена? духтарако, ана михе моделои фасони ҷакарди пег омадагиай хабар дорен дар мағозаи Зумрад. марҳамат, каседа дар корай ҳамқа моделиш фасонайра бинен. оригинал ино медонен 800 сомон, 700 сомон буд. акция рафтестай барои подписчикои Зумрад. нархошон чанд сум шид?
500 сомон. بهترین اینا دخترکو 500 سومون کسی دا در کره نداره پنی بکنین. اونورسال نیای تماشا بینا بیدن چه خوش رو چانه من مرحمت کسی دا در کره حتما مغازه زمرد بیاین بازاری کاروان طرفی تیلو بازار هشتم دروازه را подвалыш نزدیلسین صدایان Мотим барои подписчиков бисёр мепурсанд. Тагои ино ипек жакаран, тагошон пахтаҳанд духтаро, ипеканд тобистона. Болошон жакарай. Мақсад ки тобистон свободно мепушен. Ин мурош ҳамаш оригинал кори дастӣ рафтагиай. Метавонен дар туи марако пушида равен. Дар тана нигоҳ кунед. размеро чӣ хелан Размерошон сар мешава ай 48 то 56. مرحمت دخترکو تا 56 размер هست به حد خشروی سبوکای میدونن سالقینای من مرحمت کسی در کره حتما مغازه زمرد بیاین در همین ویا معلومه بو بیاین نزدیک بینین دخترو کپرا تنسل اومدگی دخترو و ای واریانت کو بویانا متفاسونای یک بارک بیاین ماتریالش از پیش بیننده محقولتون میشه و کاری دستی رفتگی اینا گل شدیدن پرینت چبینن پیتونای به حد خشرو ای پیش رسویتکش عجایبوت شوکای گفتی گپو من مرحمت واریانت بینن فاسونیشه برای مادرجانا خشرو میشینه وازرسته فرق نداره مثلا ببینن در دختر یا خشرو وای وای هم ماتریالش فاسونای دخترو مرحمت این واریانت دا میشه که برای مادراتون بخرین میشه برای خودتون گیرین دخترو به حد زیبنده فاسونای رزمیرو چی باشه размеро ино сар мешаванд аз танангида ами духтар 50 ай 50 то 60 ай 50 то 60 размер дуруст мегирад духтаро баъд нигоҳ кунед анаишам ҳастай ино куфратенсла ино простой нестанд духтаро мурошан ин мурои кори дасти ин материалшам оригинал ино дастирка ҳеҷ шон намешаванд пушон замок доранд шушта мепушен обда намедроянд духтаро бозори корвон даем тарафи тило бозор ҳаштум дарвозара подвалаш мағозаи зумрат инами материали купратенсл ку як борак биён шумо қапен бинен мефаҳмен чӣ хели материалай мана қисми дурунша як борак биё нишон тием аз дурун чӣ хелай духтараку ранги атласвияй салқини хушрӯай ира бинен охи чӣ хел фасонакан марамат касе да тенсл дар корай ҳатман биёед мағозаи зумрат ино 650 сомон буд ҳозир акция кардагиян 500 сомон мана ҳамаша барои подписчикамон скидка кардем ба хотире ки дер боз буд ки мо обзор надоштем бори нава сразу гирифтем скидка кардем пешакша бинен чӣ хеле хулоса биёем ино ҳамашон молои оригинал марҳамат кинен апаҷоно ана тройка у мана тройка духтараку нигоҳ куненам қа тройкаи фасон омадай аҷоибот бу сабукакай хушрӯвай тобистона ина марамат касе да намихе модели фасон дар корай пас мағозаи зумрат биёен расветкаш кати омадай анамхе тройкаи фасон размеро чӣ хел боша ино қа фасонан размеро сар мешавай размерои м то размери 4xl то 4xl ҳастай дидена духтаро сабукак ира бинен бутанадам қа места духтарако марамат аз наздик нишон тием то на материалша я метонен отдельно кардиган истифода барен бисёр мара мепурсен ки кардиган надорен ина летний вариант кардиганчо метавонен отдельно инаро ба базови кирхояри паплинако истифода барен метавонен тройка пушенша нигоҳ кунен чӣ хушрӯака бозори корвон тарафи тило бозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза духтаро подвал мағозаи зумрат нигоҳ кунед духтаро чӣ хушрӯчанд мана марамат каседа дар корай ҳатман мағозаи зумрат биёед қафоша нишон текҷон коллексия 2025 якумин бор шуда дар магазини зумратшо бинавинка омадагия беҳтарин ина духтаро аз наздик бинен ҳатман маъқултон мешавад скидка дорем дар мағозамон 550 сомон дидена 650 сомон на 550 сомон барои шумо тамошобино успед кунен тамом нашава ягон ҷода духтаро намхе двойка ози омадаги нест лекин мағозаи зумрат да двойкачои фасон омад марҳамат бори навинка ина каседа дар корай материалш тенслай духтаро исол тенсл мода шудагай аҷоибот сабукай мана ай паплин даям сабукай беҳад материалш хушрӯ фаришта пушидагиам дидена ваям анамхе двойкачаи хушрӯви тенслай мана иноям анамхе двойкан гилоша бинен чӣ хел хушрӯчанд размерошон стандартая фаришта
размерашон стандарт айне ки харобакода мешава пой бузбаладани свободна اینا мешава. هم размери калонда дуруст мегира هم اینا خروبکودم خشرو میسته خلاص دخترکای عزیز اینو акция шидаган чанд пул 650 бояд фурӯшем, аксия дорем, 500 сомон барои اینا духтаро тенсилои оригинал 650 сомона 500 сомонӣ кардаган барои шумо мана мараман нигоҳ кунед чӣ хушрӯи танада Каварадӣ кам боша, пушташ замок дора, нигоҳ кунед, свободна. Мақсад чанд ка хоҳед ҳамқа боло мекунед. сабукай шушта мепӯшанд материалаш роҳат ай роҳат бозори корвон тарафи тилло бозор ҳаштум дарвоза падвалш духтаро мағозаи зумрат биёен аз пеш бо як борак хитон пӯшида бинен Сайт гап занем. рако чӣ хеле меган задни фон фақат интересни тарай нигоҳ кунен фаришта гиш намондай бо иштиёйтон тамошобинони азиз нигоҳ кунед двойкаи фасони хушрӯ омадагиай дар мағозаи зумрат аҷоиб хушрӯи паплина на ира бинен оригинал двойка каседа дар корай духтаро инора 600 мефурӯхтанд аксия кардагиян оригиналу духтарако бисёр мепурсанд тобистона марама денем хе двойкаи необычни фасон омадай медонед аксия шидагиай 500 сомона 500 сом 400 сомон чӣ хел нақс ина 400 сомон дидена бетун намешава охи биё ина духтаро дидена 400 сомон двойкаи фасон аз наздик нишонтон тим духтарако нигоҳ кунен ина сангошам хичам моделиш аҷоиботай танада биненда чӣ хел фасонай мана модели необычни хушрӯ каседа дар кор мана марама духтаро касе омада наметонанд нависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилло бозор ҳаштум дарвозара падвалш духтаро марҳамат биёен ҳаштум дарвоза падвал назди лесница дан мағозаи зумрат размерашон чӣ хел боша юра то чандай то 4 иксела размер меёбен духтаро успед кунем ки тамом нашава бисёриё двойкаи сабука тобистона мепурсанд марҳамат дар мағозаи зумрат ҳам двойкаи хушрӯ омадаи духтаро нигоҳ кунед ҳамаш оригинал марҳамат ози модел пӯшидагира диден чӣ хел хушрӯай дига цветчам астай нишонтон метиҳанд аксия рафтаестай чанд сум шиди двойка модел пӯшидагӣ 580 сомон духтарако нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯа ду цвети фасон дора бори оригиналаи мағозаи зумрат даба тамошо кунед то охира духтарако иҷада дигар намудошам ҳаст нишон метиҳем ана ино кори дасти рафтагия индискияя ина ин двойко паплинаки индискияй духтаро нигоҳ кунед аҷоиб фасон инами ҳамаш кори дастӣ необычный марҳамат каседа дар корай борои хушрӯе ки дар дигар ҷо нест ҳатман мағозаи зумрат биёен бозори корвон тарафи тилло бозор марҳамат иёра бинен чӣ хел хушрӯ тарафи тилло бозор ҳаштум дарвозара падвалш ина биёен аз наздик як борак тамошо кунед да бороша ай и цветчам будая и цветчам иқа хушрӯ марҳамат духтаро ҳатман омада аз наздик мағозаи зумрата як борак бороша тамошо кунед боварӣ дору махқултон мешава баъда нахе туникоям ҳастай турецкий оригинал вишивкадор в наличии надоранд каседа дар кор муроҷиат кунед духтаро агар доставка хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен биёен аз наздик пӯшен бинен харидорӣ кунед иқаиам хушрӯай духтаро нигоҳ кунед индиски киртои фасон дар мағозаи зумрат омадагиай чанд расветкаш ҳастай бо пешакоша аҳамиятиян ҳамаш кори дастӣ сангча дора марҳамат каседа дар корай духтаро аксияи грандиозни рафтестай дар тамоми намуди борои новинкаи анами нуқтаи савдо бозори корвон тарафи тилло бозор байни ҳафтум ҳаштум дарвозара падвалш духтаро ира бинен паплина иқаи паплинаш мулоимай аҷоибо духтарако марҳамат ина каседа дар корай то 6 иксела размер бидай дидена размерои калон ҳаст нархиш чӣ хелай нархҳои ино 550 барои подписчикҳо 450 сомон ина дидена духтарако 550 сомонай барои шумо 450 сомонда метиҳанд анаи боша бо размерои маладёшка мана марҳамат каседа дар кор ҳатман мағозаи зумрат биёен бозори корвон тарафи тилло бозор
اینا هشتم دروازه را پدوالش دخترها آماده نتونن بنویسن دستافکتون میکنن اینا میکو پاپلینی تنسل نوینکا سبوکی هسته که خوشروی هسته دخترها محقولتون میشوه نرخش چند سمای ویورا تنسل را تنسل‌ها ما 400 باید فروشیم شدشه نکی 350 سومون در اصل بهترین 450 350 سومون برای شما منه چانی سکرومنیه پالخوار سکرومنی پوشک بسیاره ای همی خودم شخصا پوشیدگیم بسیار میپرسیدین دخترا هر دوش یه رسوت که اینا دوخچم خوشروی مدلشم عجایی بود انا بعد نگاه کنین اینا کرتایی که فرشته پوشیدگی بینین چه خوشرو یم تنسلای یم تنسلای مرحمت اینا به حد فسون کاری دستی رفتگی دخترو مرحمت اینا نگاه کنین دا چه خوشرو چای ماتریالش دا گاب نیست تنسل مولوی مک شوشتاشتا میپوشین اینا چند پولا؟ اینا 450 سومان 350 سومان سکیدکا رقمای خود ما میمونم دخترها رقمای فرشته در روی اکران است دستافکتون در کار باشه مراجعت کنین در وکک شما دا دستافکا میکنن لکه اگر امکانیت اومدن داشته باشین بیاین پوشین بینین کانال گپ زنین برای که ما برای پادپیچکو هم وقت ارزان میکنیم دخترکو میگذاریم با قسمی دوست داشته همه ما زنها راست پراداژ نگاه کنین در مغازه زمرد راست پراداژ رفته است انم خطرویکو ارزان شده نه تا آخری نوارا تماشا کنین کرتوی فسون هم است دویکوی هم است همش نشون میتیم ایو چند شید فرشته اینا در اصل 400 سومون بودن 130 سومون و نگاه کنین چه خوشروان ترویکوی فسونی 400 سومونه 230 سومون شدگی در مغازه زمرد اوسپت کنین بیاین که تمام نشوه رزمیراشون میده موندگی بازار کاروان طرف تیلو بازار هشتم دروازه را این لسنیتسا بعد از لسنیتسا میشه پدولی هشتم دروازه این از بورید میگردیم از داخل ما شما دا باز هم راست پراداژ نشون میتم نگاه کنین اینجا راست پراداژ برای شما پیشنهاد شدگی اید با یکم راست پراداژ آیا خشروان خواستیم برای پادپیچکمون راست پراداژ کنیم پادپیچکمون شاد کنیم مرحمت نه دخترو برای خرسندی شما انا میخواد وایکای فسون راست پراداژ اعلان کردگان در مغازه زمرد مرحمت یا چمپلی شدن اینا 350 سومون بودن 200 سومون سکیت و اینا بینین شاک دخترو 200 سومون دوی کچر فسونی شدیدن مغازه زمرد اختون میدونن که بروش همش اوریجینال برندن اینا مرحمت بیاین از نزدیک بختون تماشا کرده خریداری کنین مدلکا را دیدن این شش دخش رو همه همی 200 سومون من گلی انور میپرسن دیده نه یوبکاو هم خیلی رو باشکا داره این مدلکای بهترین در مغازه زمرد شما را انتظاره بازار کاروان طرف تیلا بازار هشتم دروازه پدوال من مرحمت پلاتیارم داریم یا دویکا ها من میگذاریم با قسمی راست پراداژ پلاتیای نوین کمون ایوی قخش رو اینا مرحمت 350 فروشیم نه که ما برای پادپیچکمون اینا را چند سوم کردیم 180 سومون و دخترها دیده نه چه فسونه 180 سومون مرحمت بهترین وریانتا با نرخ دسترس در مغازه زمرد پیشنهاد شدگی ما رقمای فرشته را میمونم در روی اکران کسانه که امکانیت اومدن ندارن نویسن فرشته خودش بردش مودم میرسونه دستافکتون میکنه نگاه کنین دخترو گلاشخ فسونه خلاصه در مغازه زمرد نگاه کنین یا بر عمومی کردش ما نشان میتیم نگاه کنین دخترکا چه پلاتیای فسون دارن دویکا دارن ترویکا دارن همه همینا باری نوای در مغازه زمرد اینا با بیاین از نزدیک پوشن بینن انتخاب کنین در وکک دستافکتون میکنن اوکی خریداری کرده برین اینا دیده نه تورецکی فرنچوی هم نوین کوش از نمی نقطه سودا پیدا میکنن این چونین درجه هم میدونن یک مدل فسونی دیگه هسته خواستم شما دا نشان تیم ده اینا دخترو دیده نه مدل چه خشرو چای من مرحمت ایو چند پلان اینا 650 سومون بودن اینا دیده نه دخترو 550 سومون 550 سومون دوی کچای فسون کرتاو ارگانزای دخترو من مرحمت دیده نه در اسویتکای خوش رو داره میدونن ایرا میشه کرتاش هم جداگانه پوشن بالا پوشم جداگانه پوشن کرتاش آستین درازای به حد زبنده وریانتی یگون جو رفتن